Preng ke jingpene uba bansiu dor nonglang chairman ke Green Tech Foundation ban mi na kecaka syatngan na mandan malki hadin sispa khandai puar kenta ke jingi khi syatngan ki bor magister ke East Castles District lam ki nurse ki doctor ki lamot ban pingkit noi u civil hospital Shillong ban yo jing sumar kadau galong bau niu nong ilam lotlat bat shitam jur nama ke jing syatngan ke bulo shim ke musin jam bandawa nak sorkar ban pendu ke jing ai wailang ke dolun long lumpong deng ke bolong shibanta ban sinai ke Taj Umyam Resort and Spa Henry kapor belamut ban rayu uba H ban siudor nanglang ulong bakim dai ban rayu de kabor haswa kaniu chairman ulong ba bahabu uyap bagi pajba gelong trai ke pung omyam om na kimender badawaru bat pendu ke projek na lumpong deng ba kumjo ban wengi ke ejahar pelatap persya ki dikot ke foundation Kidikot ke foundation bakentup iba retrailing do secretary general ba walam ku pernong si bari dikot kila bertan bagi batmu syem ya ke lumpong deng ken habya leng bagi medyap chungki Orang tak kabur ya, amra please. Orang suatu orang tak kabur ya, please. Orang tak kabur. Kendal hak ini, bangun le tak kabur banyak. Please Basil, enough. Please. Now I have only two options. Either bring the ambulance here, kit madiap yang either ayengi kadiman scrap yung lumpang please pilih dah kabur from the first day till long forever please pilih dah kabur no please if I you bagi tentang lang no two option withdraw your file ni call off the project Lumpang we will go straight away to the hospital we will go peacefully go home no argue no please enough is enough sige pajba kumangilang trail kumangilang do iuba nong long try mo pia pongmio dengan dokumen sibon kini gede kelawai ni gede kelawai jong kene kejelah diperkat ayu keren jait penring keren iri keren kuai kirai kipar mendan jengmut lada hendau kasap ngimdan su ken mau kapadai kata dia satu sedang ni update di oksigen kuak kikam auria pi kuak kikam sobha ha kenapa ya nalor kapadiap kajongi kajongaru dadap jong uban ken mau lada jai e uni kenapa klik jongaru ken mau nang ni dadap nauban ken mau kenapa mat nak kajongi ro Benar, buat bang sejubab. Nang ni lumdan manu menurut balap berpenci ini, berkacung petak kacung ini yang ini kalau mutahi, ini burom yang kerai kacung ini, buat kacung pendam hi, ada menaik bela batai district administration bagi tentang atri kita ki pendon kacung ini. Kawai kemudian bersekerap masih sendon yang kemudian projek apa lumpong deng, kabar kemudian nubeng nak kata FIR kebagi file persya ini lanjut. Bat lada kilale ya kata sarai ira kaborne dera da kabasuk ru ra tera tambak pendem swa ya kita ki artri ki jingdawa ki congi lada gitu gimenderi ki jongi idok islam ki jongi ki badon keti bandi iya kapung umyam kidang perkat bakane gedai ke drama ngonra ka ambulan nang ni kid madiap Melai ngidan ngin ay ta jingim ini khun nama ta kapung umyam nama ta ki gimenderi melai wat keren tambakan mau jajai tambakan mau kan tim kemarin fin bampong fin bam sarang kayang kasam kan dan jongki namai the fight is not about continue or not continue. The fight is about please withdraw
We will send that communication, but for Then tell them before I die. you will not die. I Okay? will if No, they no. don't do what we are demanding. Baban, No. don't raise your voice. No, please. Long, long. Please. So, you know me personally. That Yes, I know you. And because you respect me, please. I think, sir. No, please, let's go and just do the checkup. Please. Thank you. Okay, please, for God's sake, please. Sir, like Delirious. We know. He knows that he is going to sustain this. What is going to happen. Also, he knows that if the government will not withdraw. See, we are not here to talk about that. Habatin, page bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.